uyu munsi mbazaniye umukene wa mbere ku isi. Abantu benshi baba bazi umukire wa mbere ku isi, ndetse baba bazi na top 10 of the richest to world. Abakiri 10 ba mbere ku isi baba bazwi. Uretse ko hari n'umurejo bundi twari turi kuganira, nambwira tuzi ibintu umukire wa mbere ku isi yavuze, akambwira ngo Bill Gates. Hari abantu bakizi ko ngo Bill Gates ariwe mukire wa mbere ku isi, kubera ko yamaze igihe kinini ari umukire wa mbere ku isi. Bill Gates nta nubwo akiboneka mu 10 ba mbere. Ubu mukire wa mbere ku isi Elon Musk, nyiri SpaceX na nyiri urubuga rwa Twitter, ubu ngubu yarwise X. Mukire wa mbere muri Afrika ni Aliko Dangote. Mukire wa mbere mu Rwanda ni Paul Kagame. Ariko umukene wa mbere ku isi ninde? Umukene wa mbere ku isi muri Afrika ninde? Ese ninde mukene wa mbere mu Rwanda? Agende Chitande Bopia YouTube channel ni Toka Stanitani. Umukene wa mbere ku isi ni Jerome Calaveri, uvukiye mu Bufaransa, yahoze atunze biliyoni, yari afite banka ihenze cyane mu Burayi, ariko ubu ngubu niwe mukene wa mbere ku isi usabiriza ku muhanda. Jusa $1.5 ku munsi. Muri Afurika igihugu gifite abakene benshi kurusha ibindi bihugu ni igihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda miliyoni 3.5 ni abakene. Njya numva Evariste Ndayishimiye aririmba ngo Imana ikunda Burundi, ngo yaranamwiyeretse ejo bundi ngo iruhande rw'izuba. Kandi nge nzi neza ko Imana itagikorana n'abakene, ndabizi neza ko Imana itagikunda abakene. Tujya muri Bibiliya. Salomo ari umukire wa mbere ku isi. Abo ni abami Imana yatoranyaga. Ba Dawidi ni abakire. Niyo waza hano hafi mu isezerano rishya, Yesu yahisemo Zakayo ngo arara kwa Zakayo, kubera ko Zakayo yari umukire, yari umusoresha urenze kabisa. Kuki atahisemo kurara ku mukene, ahisemo umukire. Umukire Zakayo ntabwo yitaye ku burebure bwe, ariko yitaye ku mafaranga ya Zakayo. Ngo Yesu yavutse ku mugabo w'umukene, uwo mugabo Imana icyo yamukoreye murakiza, yahise imwica. Yosefu yahise apfa. Ariko se ubundi buriya Yosefu niwe wabyaye Yesu cyangwa umugore we? Umugore wa Yosefu yabyaye hanze. Ubwo se Yesu yakitwa iki? Ibyo ntabwo mbivuze. Biriya bintu bishobora kuba banatubeshya, kubera ko muri Luka igice cya 3:23 hatwereka ko sogokuru wa Yesu, umugabo wabyaye Yosefu, ari Heri. Wajya muri Matayo igice cya 1:16 hakatwereka ko umugabo wabyaye Yosefu ari we sogokuru wa Yesu, ari Yakobo. Urumva baranyuranya cyane, nimba baba basinze. Nyine wandika ibinyoma, y'ibintu by'ibinyoma ntabwo byahura. Hari igihe habaho scam bigahurirana, habaho coincidence, scam zigahurirana, ariko nyine ntabwo byahurirana byose.
nge ndiye Chitanda PN ko nababwiye YouTube channel Toka Star Time turakunda cyane ciao dushimira abantu bose ba followinga Toka Star TikTokers.